Let's sit comfortably Sjedni and udobno i easily, opušteno and let us close our eyes. i zatvori oči. Our back rested Leđa su naslonjene if needed, ako je potrebno, and head a glava je relaxed. opuštena. Relax your shoulders. Opusti ramena. Let's take a deep Jednom breath duboko in. udahni And breathe out. i izdahni. Another deep breath in. Još jednom duboki udah And slowly breathe out. i izdah. Notice the tension and restlessness in the body, if there are any. Primijeti ima li ikakve napetosti ili nemire u tijelu. Now with a smile, take another deep Sada breath sa osmijehom još jednom duboko and let the udahni tension in the body increase. i dopusti da napetost u tijelu naraste. And slowly polako se relax and let go opusti. the breath. I otpusti dah. And notice the tension getting I released. primijeti kako se napetost otpušta. Observe any contraction Obrati or stress pažnju na in any stezanje ili part of stres your body. u bilo kojem dijelu tijela. You may go one by one Možeš part ići of your dio body. po dio tijela. Let's take the right hand first. Uzmimo prvo desnu ruku. Take a deep breath in. Duboko udahni. Notice if there are any tension in the Promotri right ima li kakve shoulder, right napetosti u arm, ramenu, desnoj right ruci palm. ili desnom dlanu. Let the tension be there. Neka Just napetost bude accept tu. it. Samo ju prihvati. Once again, take a deep Još breath jednom in. duboko udahni. As you breathe in, I dok feel the udišeš, entire osjeti arm, čitavu from the ruku palm od to the dlana do shoulder. ramena. And breathe out. I izdahni od The ramena shoulder prema to the dlanu. palm. Take your attention again. Ponovno vodi svoju pažnju. The breath and Dah attention i pažnja automatically releases automatski the otpuštaju stress stres u in the muscles. mišićima. Now let's switch over to Sada the left prijeđimo na lijevu hand. ruku. Breathe in Udahni. and feel if there are any Osjeti ima tension. li kakvih napetosti. Left arm, left Lijeva ruka, shoulder. lijevo rame. And as you breathe out, I sa izdahom relax opusti your ruku. arm. Now breathe in with a Sada smile udahni s osmijehom and feel your i hips osjeti and svoje lower kukove back. i donji dio leđa.
Breathe in Udahni and breathe out. i izdahni. Do not be in a hurry to get Nemoj rid of biti u any žurbi da stress or otpustiš tension. bilo kakav stres ili With a napetost. smile, just let Sa them be. osmijehom ih samo pusti da budu. If you resist the stress, it Ako se persists. opireš stresu, on The jača. moment you embrace them, Čim ga prihvatiš, they dissolve and on disappear. se otpušta i nestaje. Breathe in. Udahni Take your i attention to usmjeri upper pažnju na back gornji and dio leđa chest. i prsni koš. Hold the breath Zadrži dah and let go. i otpusti. Breathe in. Udahni Take your attention to your throat, Usmjeri neck, pažnju na grlo, and chin. područje vrata And relax as i you sa breathe. izdahom se opusti. Take your attention to the top of your Usmjeri head. pažnju na vrh svoje glave. Breathe in once again with a smile. Udahni s osmijehom And breathe out. i izdahni. Keep your attention at the top of the head. You may Usmjeri feel some pažnju na vrh sensation svoje there. glave. Može se osjetiti neke senzacije u Just be tom with području. Samo budi s tim. Relax more and Opusti more. se. Sve više i više. Become aware of a point 12 Postani inches svjestan above your točke head. na 30 cm iznad svoje glave. Become aware of a space Postani 2 svjestan feet prostora od above your 60 head, cm iznad svoje 24 glave. inches above your head.
Breathe in once again. Ponovno udahni. And breathe out. I izdahni. As you take your attention Dok in the usmjeravaš empty pažnju space na above prazan your prostor head, iznad svoje glave, notice the primijeti kako se tensions in the napetosti u body tijelu are otpuštaju, getting relieved all by themselves. same od sebe. Become aware of a distance of 10 Postani feet svjestan above your udaljenosti head. od 3 metra iznad svoje glave. You may still feel some sensation at the top Možeš of još your uvijek head. osjetiti senzacije na vrhu glave. Keep your attention Drži svoju 10 pažnju feet of space na udaljenosti od above 3 your head. metra iznad svoje glave. Go a little higher up, 50 Kreni feet malo prema above your gore, head. 15 metara iznad svoje glave. Take your attention further, about Usmjeri svoju 100 pažnju feet još above dalje, your head. oko 30 metara iznad svoje glave. Another deep breath in Još jednom duboko udahni and breathe out. i izdahni. $30,000 feet 9000 above metara your iznad head. svoje glave. Almost the height where the Gotovo planes visina move. na kojoj lete avioni. Let go all your effort. Otpusti sav and just svoj napor i samo se opusti. Become aware of a tiny Postani little svjestan star. sićušne zvijezde. A ray of light from a Iz zraka distant svjetla star iz is udaljene falling zvijezde right pada baš on na the vrh top tvoje of your glave head and i prolazi passing kroz through tvoje your tijelo body to the ground. do poda.
Breathe in Udahni and breathe out. i izdahni. Breathe in once Još again jednom udahni and breathe out. i izdahni. This moment U our ovom mind is trenutku expanding tvoj se as širi well i as postaje becoming sve sharper. oštriji. Breathe in Udahni and let go. i otpusti. Notice if there is any Primijeti discontentment postoji li ikakvo nezadovoljstvo u in the umu. mind. And observe any I corresponding promatri sensation odgovarajuću in the body. senzaciju u tijelu. It will be either on the left side Pojavit će se bilo or na on the right desnoj side. ili lijevoj strani tijela. Either in the head Ili u or glavi, in the chest or abdomen. prsnom košu ili trbuhu. Locate the unpleasant Lociraj tu sensation neugodnu in the body. senzaciju u tijelu. And without resisting them, I just have bez a da joj little se more opireš, attention on the usmjeri malo feeling više of pažnje na taj discontent, osjećaj nezadovoljstva. the sensation of Senzaciju nezadovoljstva. breathe in once Ponovno again udahni and breathe out. i izdahni. The more aware you are, Što si svjesniji, manje ćeš biti nezadovoljan. take your attention to the Usmjeri pažnju sensation na of osjećaj discontent. nezadovoljstva. Relax and let Opusti se go all i concerns. otpusti sve brige upravo u ovom trenutku. As you put your attention on the Dok sensation of usmjeravaš pažnju na discontent, osjećaj nezadovoljstva, it dissolves on se and rastapa disappears. i nestaje. Let it take its time. Daj mu potrebno Just vrijeme. relax. Samo se opusti. Breathe in once again Još jednom udahni and breathe out. i izdahni. Contentment and Zadovoljstvo peace are i your mir nature. su tvoja priroda. Get back to your nature. Vrati se svojoj prirodi, relaxing into your opuštajući breath. svoj dah. Breathe in Udahni and i breathe out. izdahni. Every outgoing breath Sa svakim izdahom se sve relax više more i and više more. opusti.
into your nature. U svoju prirodu. Nothing can give you contentment. Ništa ti ne može pružiti zadovoljstvo. As your very nature Jer su is tvoja peace sama and priroda content. mir i zadovoljstvo. Relax into your nature. Pusti se u svojoj prirodi. Another breath in. Još jedan udah And breathe out. i izdah. Om Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityurma Amritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. And slowly I and polako gradually i postupno at your own speed svojom vlastitom brzinom become aware of your environment, postani svjestan svoje okoline, surroundings. And slowly, I polako, gently nježno roll your neck and move pomakni your vrat shoulders. i ramena. And slowly and I gradually polako you may open i your postupno možeš otvoriti oči.